bir tuğanlar. Ben daha bir köy yazıyorum bana. Uşul 2013 yılı yuluklaştırılgan mülklerde Hazır Facebook баракчабыздан да ошо түз эфирде кетип атат. Ne oldu? Canavlardan kalkan mülktün var mı? Ne ustular? Bölüşü aldı. Bölüşü aldı mı? Giyikli göğüne aytayım da bir tuğanlar. Den soğuluk göğü bir tuğanlar. Den soğuluk uluttun salamatlığı. Göğü. Öte çoğun göğü. Sen ulutundun salamatlığı olmasa. Den soğuluğu jakşı olmasa. Al sana tüküldön işte bermese. Akanca ölüp durasın sen Alman memlekette. Sen ölüptün den soğuluğun. Salamatlıklı sattoo ministerligi. Al salamatlık. Та бир жолу эскерте кетейик, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Азыр Facebook баракчасында жана ошондой эле Instagram баракчасында түз эфирде кетип атат. Саат 11-лерде чогулуп баштаган Садыр Жапаровдун тарапташтарынын митинги азыркы убакка чейин уланып жатат. Өзүңүздөр көрүп болгондой, азыркы Ала Тоо, Бишкектеги Ала Тоо аянтында элдин чогулуп турганын бошотулушун талап кылышып келген Садыр Жапаровдун тарапташтары Kırgız eli kanda uğrayatap. Akçaları çok. Hep bakışlar tiyaktan biyaktan akçalap. Kredit alışıp. Hep de o şu liceğinin akçasını tölöp. Anan tölöy almaya aynası getkende. Migrant bolup sırtka getkenge. Tuğra gel vatan. Canındayız be. Bular degen. Etiki Kıtay'dan, Avrupa'dan jarabay algan antibiotiktin barın alып kelет eken. Dары satkan firmalar vrachlar menen doorga girip alıp Kırgız elin antibiotikka narkoman kılıp bütüştü. Tuğra emas aytam bu jemen. Hurmatly tuğanlar, ulantayım mı? Pasport meselesi tuğanlar. Çok. Otur. Ben aytıp büteyim. Pasport meselesi. Buna tuğanlar. Bizde daha bir goy-goylu mesele. Bu pasport meselesi. Pasport meselesi. Buna Oşto 2000 Kıtayga pasport berilip ketti degan malumat çıkkan. Uktuңар mı şunu? Hem oşonun takdirin bir ilikte tereştirip ontip артынан түшүп койгон киши жок. Bular degen pasportların bарын satıp atat Kırgızstandын жарандын pasportların. Kırgızstandын жарандарын көбөйтүп атышат. Эртең шайлоо болгондо жалаң ошолор керектүү партияга добуш салат. Ошентип булардын партиясы өтүп баштайт. Улантайм mı? Ulantayım mı? Mikrofonu aldım. Boldu. Hurmatlı ağayın tuğanlar. Men
Men Sadır Japarov'тың bir tuğan ağasımın. Hurmatlı ağayın tuğanlar. Yok oldu. Toktoştu. O oldu. Oldu geçiriniz. Ben Hurmatlı tuğandar. Emin o Sadır Bayken ağası bir hayırlısı varken ılıp koldu. aylanayın ağayın tuğanlar. Sizlerden gelgeningizlerge çoğun rahmat. Dağı bir jolu. Tazim sizlerge. Biz janada ayttım ben. Biz söğüngüz razı sizlerge. Bir tıyını жоқ ушунчалык келип колдогонуңуздар үчүн рахмат. Эми провокацияга алдырбасаңыздар. Мына азыр ушул жерден эле мына азыр ошону айтайын деп атам, агай туугандар. Ушул жерде туруп алып микрофон талашып атышат эми. Эми агайын туугандар. Мына рахмат эми Tınç, provokasiyaya aldırmay. Tınç taraf geçsek. Tokat Ercel. Toktat kulaçı, toktat kula. Hurmatlı ağayın tuğanlar. Sabır. Hurmatlı tuğanlar, hazır yarım saat vakit bereli, bolmasa türmege jönөйбүz. Akıl sağla! At gelsin! Biz ötüde gelsin, boyu gelsin vaka! Türmege jönөйбүz, vaka at gelmezse sadır oyunu. Aldağadaklar bizdi. Yarım saat vakit bereli, bolmasa harbiringer ayıllarga çalgıla, süreçen uçaktan. Bizdin Golden eline aytmagan söz ayttılar başka doğandıklar turabı yükka öriyiz golduklar sizler kaydı gersinler yoksunlar dediler biz emi golduklar sadır ağabeysi gitmeyiz bu hakta arkadaşlar yok 20 minut güdelik 100 saatte Batugayev tapkel aeroporttan uzattı. Tekebayev'ti çıkardı. Kırgız'ın kaymağı, sayasatçısı, en birinci adam degen Tekebayev'ti çıkardılar. Hem Sadır andan da katı eken, Batugayev'tan da katı işi eken. Apkelsin ağzıma, razborkanı ayaktan kılalı tuğandar. Hazır canım saat kutanı, olmasa aylarga çalgıla yerlerine. Bari çıksın. Biz türmege olağız anda. Makılsınlar mı? Çok oldu. Deputatlar da gelsin bu yaka. Deputatlar Taravadak'ta gelsin bana. 120 çimkirik gelsin bu yaka. Sadağını emin biz suranmayız, boşatıp koyun. Aylanayın, soranmayız, şarıp bu işlem suranmayız. Biz emin çeçkindik adamlarga varağız tuğandar. Bakılımızdan. Hurmatlı ağayın tuğandar, mende de bir жақсы ыр бар. Аны барыңар білесіңер. Ақ мөңгүлі асқазолы талалым, еліміздің жаны менің барыбым, сансыз туылым, ала тосын мекендеп, сақтап келген ата бабалар.
Kırgızstan'ın takdiri bir Kuday'ın kolunda. Anam bu şehirde turgan Kırgızlar'ın mekinçiden kolunda turab. Uşul güreşti ayağına çeyin çağırız mı? Sadır Japarov'tu haktalağı. Урматтуу Гавайи сайттын көрүүчүлөр, дагы биз эскертип кетели. Биз түздө эфирде иштеп жатабыз. Саат 11-де чогулган Бишкекте Алатоо аянтында чогулган Садыр Жапаровдун тарапташтары Садыр Жапаровго боштондук деп талап кылышууда. Ассаламу алейкум. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Кекирбай кичине сабырды бололу. Азыр аман келди деген ушук 7 туган 40 эменин суру 40 уроонун жигитин апарып камап койду, баары сунчукпай отурабыз. Буну мына 17-2019 жылы чогуу камалганбыз. Ушул жерде Первомайский роодуга апарып сабап туруп, мана зата марбай колдосо экен. Коркпойлу, эй жигиттер, туралы ачкабыз. Тамак ичелекпиз. Эмне ичелек? Баарыбыз тамак ичелекпиз. Кетпейбиз. Жатабыз. Машиняндан эмне өскөн? Машиняндан ашып чөйлү. Давайте кетпейбиз. Кетпейбиz. Tuğanlar, biz armiyançalık jokpuz bu. Biz musulmanmız ko, musulmanmız. Alhamdulillah, biz musulmanmız. Biz mesele çeşilmeyince gitmeyiz. Biz canlanığını, özgürlüğünü talep kılarız. Talep kılarız. Talep kılarız. Tuğanlar, emne alalı. Abi oralı. Yok, tuğanlar. Hazır sabırtuluk kılgıla. Sabırsız bolsalar, utulup kalabız. Tuğanlar. Turç. Tuğanlar sabırcı oğlu. Siz sabırı yok bolsak, utulup kalabız. Mıyzam çekinde kılalı. Sabırcılıkka çakırıp koğula, bir tuğanlar. Musulmanlar sabır kılgıla. Aytpaysınlar, damburlar gel aytkıla. Sabır. Ağayın tuğanlar. Sabır kılgıla, sabır kılgıla. Sabır kılgıla, Yok, mikrofon verilmeydi, hiç kimge verilmeydi. Meniki çıkıcı söz bulup duğuk koygıla. Çıkıp söyle şu. Kolda koygıla. Arvаңыздар, кыргыздар. Дагы бир жолу саламатсыңарбы? Улуу сөз бар кыргызда. Көп сөз, бок сөз. Жетишет. Эми эл чечет. Мына эртең мененден бери турабыз. Бирөө басып келдиби? Эми келе албай атса, биз барабыз. Мына Мана сатам Кытайларды кууп чыккан. Ошол Садыр абам Кытайларды кууп чыгайын десе, камап коюшту. Мына жалпы кыргыз эли. Жок, аз кое тургула. Мына. Азыр.
Karmak durla, az karmak durla. Emi, el çeçet. Men basıp alalı arjak berjagı dep eylemin. Özleri gele alışmasa, biz barabız. Tırıştık jolu menen. Ak uyda jok bolso, ökmöt үйüne barabız. Ökmöt үйünde jok bolso, үйüne barabız. Anan ayta ketчү Толук жалпы. Мына боякта деген эл аралык ички журналисттер турат. Бизди коштоп барсын. Эч кандай өйдө төмөн болуп кетпесин, Мына кыргыз элим. Мына тилеп атасыңар, Манас качан туулат деп. Ар бир өңдүн, ар бир кыргыздын канында бир тамчы каны бар Манас атамдын. Чынбы? Менин канымда Манас атамдын 1,5 тамчы каны бар. Эми. Мен силер үчүн аягына чейин сүйлөп берейин. Эми тээ жакта жаткан садырабамды чыгара албай атабыз, чынбы? Мени жулдуруп ийбегиле эми. Ак үйгө! Ак үйгө. Ya. Özüstür. Урматтуу сайт көрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Наркотик өткөтөл. Азыр эл жогорку кеңештин алдына чакырып атат. Бяка, Нурбек. Бер тургула, журналистер. Нурбек бери. Нурбек.
саламаттуу. Биз азыр түз эфирде иштеп жатабыз. Азыр өзүңүздөр көргөндөй күч органдары тоскоонунда дагы эл өзүбүздө болгондон спецназдар дагы азыр келди. Aslar menен вурушуп атат уже. Бережем голову. Летят камни, летят. Соблюдаем максимальную осторожность. Камни летят. А вот знаменитые. Yemenin çatal görüyoruz. Вот. Да, бегом! Бегом! Ya, et kalmış böyle.
Кака. Бияка эле туруп туралы, бергеле. Таштармен уртуп атайын, бияка туруп туралы. Айтпа. Жүре. Biz hazır düz efirde иштеп атабыз. Өзүңүздөргө болгондой азыр спецназдар келип Садыр Жапаровдун боштондугун талап кылган элди таратууда. Бул жактын баары азыр спецназдар. Завод аянтында спецназдар келип коопсуздукту сактап элди